Fasalo Hezamara Ardibolong Bishingo Khobjangnai Dumakari Amsani Jaijo Kobaino visit Khlainani Thangka TTADC ni EM Rabindra Dev Burma Hezamara Ardibolong ni Bishingo Khobjak Dumakari Amsani Katal Jaijo Snamui Tongmani Samung Khlaijak Tongmani Kasarono Bai Thangka Hnai Sangrong Sara social media o Awimung Ungmani Yagulo Fasalo Hezamara Ardibolong ni Bishingo Khobjangnai Dumakari Amsani Jaijo Katal Kobaino visit Khlainani Thangka TTADC ni EM Rabindra Dev Burma visit Khlaimani Jorao Kok Tuma Thumnero Wai Kok Sanan Thanga EM Rabindra Dev Burma Saka Dakti no Jaijono Katalke Snamjak Finani Bagai Dagi Mung Rzaka Hnai Abo Haikeno Koktuma Thumnai Rongni Phasing Yeshi Shurei EM Rabindra Dev Burma Saka Media Angai Kubui Kokno Tishadi Fiaba Kubui Mangpirok Tishanani Thangai malpractice ta khaidi Hnai Dumrakari BC under Hezamara block Dumrakari oro omokhe doikhala para aboni porphonte kese para mungtam singamo Jagat Chandra para ebong je mo scheme ba je oro je bridge ni bum wahaino Jagat Chandra para oro sung oro bishes kore block ni RD department ang niji EM elakani tai chini borong manang afro chini borong manang MLA taw bortoman মন্ত্রী elakani jonogonni thanglai sunani bagai oro kaisa bridge omo kaisa RCC foot bridge obono oro sanction khlaimani 61 lakh 160,000 ni oro kaisa bridge kharimani mia dalairi toman jorawono abo kasaro baikha ajorao SDU tai executive engineer RD tai agency ro tongo kai bishes ke engineer ni direction no jaga bisi boni kokon khaijaka gai je oro je drawing je tongmani gomo kha belakhena mo tui kha belai kathang watini season ka belai kena tui speed mo sagani phaimani abono wansugoi omo kisa kusu khlairika kusu khlaiman jaga je joining je jekhane join khaimani abo thik moto ungliana tai baki to chung je nang to technical ja haiban je nai mane joratui or to kabangma kam choli tongo tabu je nai tongman joratui mano kaham no honi mano idu in presence of executive engineer SDU tai onano engineer buskango khaimaba oro jara oro samung khainaroni asuk dera khoronu ya age nukta boni pore singjon khor mama loglogin chief engineer bai DM no sing khobor ka DM phaikya phaine phaikya chief engineer to oro wairi wai phaithanga naithang phaikya ayara ge banaikya gabon bagai technical to kisa ami na mano kintu abo tabu ekdom direct phonani amalo phonani andaro omai khayei ba omuk contractor ni dus bai omuni oro jodi no contractor rok engineer sara jere khlai tonga tonga kai adikala abo ekta dusi makam garo onek borok se obiju khaikya DM rokno oro yangti thanglai su borok thangya phaiya abongi meya yango je para kolo je para tongo tisa kolok para tongo school bo tongo yango ICDS center bo tongo yang borgaisani borok pojonto yangti shortcut yangti phayu aboni porarate kaisa chikon sa kaisa ko dango box culvert abo chung ADC taklai no khainai abo jokon pai thangman loge loge jang khaikyan kai yangti oro tamne bono Maruti van o nung yakha Maruti rok chikon mikon gari auto to takto phaimanai ruga rugi tunani kono osubida nglak jai hok जों तिनी बो सालायका मियाबो DM समय सालाय माने परे अमनताय बो काम खाय खायने बागै बरबो कग्रि क्लांथाका एवं कयेक दिन परे न अमनतायसा अरताव जे तंगमाने जेसे कामपांग तो जतन उथो खिबायने उथोगै तायसा कताल खायै अब खायना बागै जों ताबुने जे एजेंसी प्लस इंजिनियर न जों दागिरिखा अर नायने माने अर जस्ट किसिसा टेक्निकल नि कारण अब किसा बायका गारो मा जरा किसे मिसा ओ जरा कक थुमने रक बरक खाब्रुम फाके सेमिया भाइके मानखा किन्तु बरक तो फापाया फुपाया कोन जानो निचि नुखना बरक तामनि बागे और खाफ्रुम हदि बरक फायै जों जदि आबनि प्रमाण ना गाय आ मीडिया रक सेमिया बरक मीडिया नि आ जे आ बरक जे नों हाइके जे साक मारक मारा मा साक न मा सागिया कबा मा जागा अभिजुग मीडिया ngै सस्य कुबुइ कगन तिसादि किन्तु कुबुइ कगन तिसना थांगै कोनो भावे फना मेल प्रेक्टिस माने अन्य भावे ता खाइतुं एवं कबा मा जागा थांगै टीचर न मालाय किन्तु टीचर बाय मालाय
শেষ পর্যন্ত কম্প্রমাইজ খাইমাबो जों चिन्तानि तथ्य दं ना अमो सिन एडिसि हापांगिया मंगाय जों निजि जेतु एडिसि ओ फानथिनि याको क्रय एगा जेतु ब्लक ने होइते जेतु रिमा बाखा जों न प्रोजेक्ट प्रत्येकति बछर जों कायसा तमना एक्शन प्लान बो जागा ताम तामनाय ब्रिक सोलिंग नाय तबो यांग और नुखना ब्रिक सोलिंग हंगि तंग और ब्रिक सोलिंग लगे लगे सिगन सते कैसा बक्स कालबार बसली दङ ओंखाय आबो ओंखा जतन ब्लक नि एगा ब्लक नि फानो जों जेतो एलाकानि जनप्रतिनिधि हिसाबै जोंनो सुमान परे बाजेट बुसंना आबो बरन एस्टिमेट खाय बरन खायो एजेंसी सब ठिकाना आबो बरन खायो कन्ट्राक्टर साबंनाय बरन खायो आबो बायचिनि कुन लेनदेनिया सिनि एकटा कखनो परिष्कार पाब्लिक सिनि अ आमचाइनि बररक अरन लुकुरक जाय जरमानथुं बरन थांलाय सु काहामुंथुं आबो सिमि जों नायो हेजामारानि सिमा अनिमेसनि ककथुम चिनि खरां